کوشش میکنیم که فرزند ما یک فرزند نمونوی باشد و فرزند ما در جامعه باید طوری کلان شود که یک شخصیت شناخته باشد، یک شخصیتی باشد که تواند در آینده سهم خود را برای آبادی کشور گذارد. او میخواهد مثلا در رشته دیپلماتیا کار و فعالیت کند و آرزو میکنم که خوب به این نقشه و نیتش برسد. من حس میکنم که فرانگیز روحان دختری روحان قوی است. آنچند که پیش از همه عموما در یک حربای شرقی همین لازم است. مقام اول در جای اول روحان باید انسان قوی باشد و بعداً جسمان. درود بیننده های تلویزیونی ورزش و دوستان همیشگی برنامه های ما. باز هم طریق برنامه نوبتی افتخار لوبالای هم هستیم و این نوبت باز هم درباره یک گل دختره که برای شما قصه میکنم که واقعا ارزنده است. یعنی فرانگیز خوجازاده. خوش آمدی فرانگیز به برنامه ما و تلویزیونی ورزش. تشکر که دعوت ما رو قبول کردی. تا جایی که ما میدونیم تو در عائله ژورنالیستان به دنیا آمدی. پدر و مادرت هر دو ژورنالیستان، یعنی اهل دین طاهر و مادرت هم در رادیو فعالیت می‌برند. منوره عثمانوی. یعنی که از خوردی تو رو چگونه تربیت کردن و نگذاشتن که مثلا به دیگر جدا به دیگر پیرها دل ببندی؟ در اصل پدرم می‌خواست من کسب ادامه دهنده کسب آنها شوم. ژورنالیست و در خودم هم ذوق بود، می‌خواستم که ژورنالیست شوم. و از همین لحاظ طول 3 سال در مؤسسه دولتی تلویزیونی بهارستان به حیث ژورنالیست کار و فعالیت نموده بودم. بعدا با هر کجایی که میرفتم آنها شناس بودند و یا ناشناس، از همین یک دیدن میگفتن تو ورزشگر هستی. با کجایی که میرفتم بعد در آن لحظه ورزشگر نبودم و حتی در فکرم نبود که روز من ورزشگر شده پرچم برداری ملت خود میگردم. و همان استادی که با من بار اول مرا به همان تالاری ورزشی برد و با من مشغول تمرین نشان داد، این سیراج‌الدین کرامتوف می باشد. او در مکتب با من تحصیل میکرد و من در یک مکتب تحصیل میکرد. بله. و وقتی که من با او صحبت نمودم و به تالاری ورزشی رفتم، طول 2 هفته اولی به تمرین مشغول بودم. والدینم از این خبر نداشتند. پناهی رفته بودی یعنی؟ بله. فرانگیز سال 2001 در عائله ژورنالیستان پا به این دهر و این دیار مونده و با قدومش اهل خانواده به ویژه والدانش را سرفراز و خوشروز ساخته از آمدنش و به چشم این اولاد و این نژاد نور و ضیا و روشنایی دیگری عطا کرده که تو گفتی در شمار یک پریچهر و ارکه و گلی سری سبد خاندان بزرگ شده است. با گویی که سینش به دبستان درست آمد و به درگاه علم و دانش گام نهاد، دیگر سر از همان سال در فن تربیه بدن از همتایان و همسبقانش کلاً تفاوتی داشت. و هر باری که ورزشکار دختران رو میدیدم ذوق خودم بالا میخیست و اصلا که گویم ما اهل خانواده ما هم به ورزش توجه زیاد داریم و شاید این پیشتر کمتر بود و پس از آنه که فرانگیز با دادرش به رشته ورزش میل نمودن و در این سمت فعالیت نمودن، یعنی تمرین میکردن، باز هم زیاده شد. همراه آنها ما نیز تماشا میکردیم بازی های مثلا ورزشی رو و روز تا روز ذوق ما نیز زیاد میگردد
و به همین خاطر من گفتم که چون قابلیت دارد، ذوق دارد، استعداد دارد، به یک فرد، نه تنها به یک مرد، به هر یک فرد چند هنری که باشد کم است. از خردی همین خیل یک دخترچه بود که با ورزش من با نمودهای ورزش یک توجه خاصه داشت و فرق میکرد در میانی مثلا همسنفانش. گفتی که هنوز با ورزش مشغول نشده، هر کجایی که میرفتی تو رو گمان میکردن که یگان ورزشکار است. برای چی؟ تو شاید جنگ میکردی یا که یگان خصلت‌های دیگر داشتی یا که با ندانم، شاید از سبب اون باشد که با هم جدی رفتار میکردم. این حال که با ورزش مشغول هستم، حالا که بینن نمیگویند تو تمام با ورزشگر مانند نیستی و یک دخترک مانند هستی. وقتی که همون تمرین های ما رو با پسران میبینند تماما مانند نیست با ورزشگر میگویند یک دخترک یودی. وقتی که پیش عموما با ورزش مشغول نبودم همه ما رو ورزشگر میگفتن. واسه برعکس شده است. چی میگن که این ژورنالیست باشه که یگان در یگان انسامبل رقصی فعالیت میکنه؟ چی میگن؟ عموما یک دخترک یودی آرام، عموما آرام نیستم، پرجوش و خروش، پرتکوپو است. بله. هر باره که ما مثلا بیشتر وقتی که ما به بازار برای خرید میرفتیم، او یک خصلت و یک رفتاری نمیدونم مردانه گوییم، ایستادن، طرز گپ زدن، مثلا طرز معاشرت کردن، همین خیلی نشان میداد که او ورزشگر است. و بارها شده بود که وقتی که ما برای او لباس انتخاب میکردیم یا برای من یا برای برادرش، فروشنده میپرسید که ورزشگر هستی؟ و او به من یک با تبسم نگاه میکرد و میگفت که چرا اوچه همین سوال رو به من میدهند. شاید از همین چهره زیبا و از همین سیمای زیبا و خنده تبسمی گوارا باشد که تو رو ندانم، شاید در سبب اونه که در تلویزیون کار فعالیت نمودم از همین سبب باشد. بله. фарангиз дар 13-14 баҳори умраш қарор дошт ки ба варзиш дил бохту обу адову шайдову гирифтору гавроянда камкаму пинҳон ба толори тамрин сар мезаду муҳаббат ба риштаи карате мебаст. ҳамин ҳавову ҳаваси ҳамешагии гирову дуболои як хубони хуби хона ба ишқи бузурги шайдоии тамом табдил ёфт ки дигар аз риштаву пайраҳаи паймуда худро канор карда натавонист ва фақату мудому ҳамеша баъди мадраса дуздидаву давидаву бодвора пинҳон аз волидон ба омӯзиши киёкушинкай мерафт. нахуст майдондориву ҳунарозмоии гули хонадон барои падару модар ҳам ғайриинтизору ногаҳонӣ буду бас ва фарангиси фароҳами розу ниёзи карате волидонашро баҳри тамошои лаёқату ҳунараш ва ҳам огаҳӣ ёфтан аз кори кардааш ба шаҳри ваҳдат даъват карда ки аз ин боб аввал падараш аҳлидини тоир иқрор омад ва баъд модараш. додараш чун дар федератсия мазкур машқ мекард, чанд бор барои тамрин рафтан ӯро ҳамроҳӣ мекунад ва вақте ки аз тамрин бармегаштанд хеле бо як ҷӯшу хуруш дар бораи ин варзиш суҳбат мекард. ӯ пинҳонӣ аз мо яъне ки ба ҳамон тамрин машғул шуд. хуб хуш қабул кардам, гуфтам ки аз оғоз масалан ман иттилоъ меёфтам, зид набудам, чунки ҳавасу завқ ки дошт барои ҳамин дастгирӣ мекардам. рости дар ғазаб ҳам шудем, нопурсида, масалан беиҷозат. вале ӯ як духтаре ҳаст ки як ният кунад, як мақсад гузорад дар пеши худ, кӯшиш мекунад ки ба ҳамон мақсадаш яъне ки муваффақ шавад. ва мо дигар илоҷ надоштем, чун мураббиёнро медидем, зуд медидем, падараш медид ва хуб намешавад, акнун ино маслиҳат шудагӣ гуфта розӣ шудам. ва вақте ки мусобиқа, ҳамон рӯз мусобиқа буд ва ман ҳам ба ҳамон тараф сафар доштам, ба аёдати падарам мерафтам
و من در راه بودم که زنگ زد و از موفق شدن دستبال شدن برادرش خبر داد و گفت که نوبت دیگر نوبت من هست و حالا من نرسیده در همون دهه همون که و زنگ زد که اوچه دخترت رو تبریک کن. من غالبیت به دست آوردم. همون روز مسابقه با پدرم خبر دادم که من مسابقه دارم و البته تعجب کرد و در حیرت موند. مسابقه چگونه مسابقه گمان کرد که از اون فنی زبان ادبیات مسابقه باشد. ممکن در تعجب موندن. با من چندین بار سوال دادن این چگونه مسابقه است، مسابقه چی، در کجا. بعد من گفتم که از ورزش می باشد کاراته. اونها حیران شدن چگونه تو کی با تمرین شروع کرده ای. حالا وقتش نیست، شما بیاین با وحدت من مسابقه دارم. گفتم آمدن و مسابقه اولینم که در آنجا برگزار کرده بود سزاوار جای دوم شده بودم. بعدا آمدن مسابقه رو دیدن، از روش کار خبر رفتن، زیدن برآمدن چون که آنها خودشون می رو میخواستن. یعنی که مسابقه در رشته کاراته کیوکوشینکای برگزار شد. بله. تو هم از اول همین رشته رو انتخاب کردی؟ این انتخاب من هم تو بود چون که من کرامت سراج را میشناختم و باوری نداشتم از روی هوا و هوس شاید. بله، باوری نداشتم که تا به این درجه ها میرسم. بانو منوره از شنیدن خوشخبر مانوی پیروزی جگرگوشه‌اش در این مسابقات شکفته‌رو شد و منور گشت و دل شد که تو گفتی قلبش مایل و مفتون و مبتلای پیشه پیموده بچه‌اش شد و اشک بر رخسارهایش را میشست از حال و هوای همان حین و هنگام خوشحالی. ولی اندک به خود سرزنش و احساس غلط برد و برام باور بود که دیگر فرانگیسش را برای تمرین کردنش مانع نخواهد جست و پنهان و دزدیده از دیده دیگران دو دیده خود را پاک کرد و باطنش میبالید از حال افتخار و حسی بلند شادمانی. هرچند که من شب رو جنگ کردگی بودم ولی پشیمان هم شدم. من گفتم که چرا که او قابلیت دارد، او اینقدر ذوق دارد، من سدی راه شوم و اشکم ریختم پنهانی پاک کردم و مردمی که در همون نقلیات می نشست و پنهانی من اشک شادی خود را پاک کردم. ما دیدیم که آهسته آهسته لیاقت خوب دارد و پای بردیم که میتواند در مسابقه ها شرکت ورزد. اولین مسابقه هایی که شرکت ورزیدن این در چمپیونات شهر دوشنبه و مسابقه جمهوری شرکت ورزیدن و صاحب جایزه هم گشتند. صبرینه و فرانگیز بودند و هستند دو تن فرزندان فرزانه‌زادگان دو خاندان به جهت تحصیل و علم و دانش و ورزش، چرا که ایشان از همان عهد و آوان یکجا بودند به دبستان روان و به تالار هم صبرینه را فرانگیز آورده با زور و بازوی دوستی و دوگانگی قرین و قرابت تنگ و تنگ از همان حین و غات و آوان. من فرانگیز را از دوران مکتبی میشناسم و دوستی ما باشد از همان دوران آغاز رسیده است و خود 11 سال می شود که ما هم دیگر رو میشناسیم. هم سبق هستیم. بله، هم سبق هستیم و بعدا پس از همین چند سال فرانگیز مشق را آغاز نمود، یعنی با کاراته کیوکوشینکای و این مشق او به من پسند آمد و مرا همراه خودش دعوت نمود و بعدا من هم با مشق آمدم و یعنی با همراه فرانگیز هم دیگر رو باز ما بسیار امین یک دیگر رو خوبتر شناختیم. اسکر کرامتوف در فرصت و فاصله نه کم از 4 سال که فرانگیز را تعلیم و تربیه ورزش داد و از راز و نیاز رشته کاراته کیوکوشینکای به خوبی آگاهش نمود، دیگر امروز از آن شادمان و کامران است و افتخارمند که شاگردی با صد زحمت و مهنت و مشقت پرورده‌اش مثال درخت سبزیده و ثمر آورده. طول 4 سال میشد که در تالار کاراته کیوکوشینکای تأمین میکنند. او در طول 4 سال در چندین مسابقه های جمهوری شهری بر بین المللی اشتراک کردند. خطی پسرها کار میکنند. خیلی
чақон мебошад ва хело зирак мебошад ки ҳама усулое ки ҳастай дар карате истифода бурда метавонад. Аскар Кароматов ва ҳамчунин президенти Федератсияи ҳамин риштаи варзиш Ҳикматулло Кароматов дар тарбияти то куҷо саҳм доранд? Онҳо аз кадом усулҳоро дарс мегуфтанд? Дар толори варзишӣ мо ин одобу ахлоқ барои варзишгар дар ҷои аввал месад. Ҳикматулло Кароматов ҳамеша таъкид менамояд ки ҳар як варзишгар муваффақияти ӯ ин аз одобу рафтор ва амалу кирдораш бармеояд. Бале, дуруст мегӯяд. Воқеан ва бахусус ҷавондухтарон ки имрӯз сафи онҳо дар риштаҳои гуногуни варзиш дар кишвари мо хеле зиёданд ва ин боиси ифтихору шараф аст ва шумо ҳам намунаи ҳамон онҳое ҳастед ки дар оянда мехоҳанд ки ба риштаҳои варзиш пайваст шаванд. бовариву таҷриба, қувваву қудрату тушу тавон дар ҷисму ҷон, талошу тамрину такопуву тайёриҳои тозаву тез-тез тавонистанд қаҳрамони қиссаи моро ба майдонҳои беҳу болотару буланд бардоранду баранд. Саҳеҳтараш соли 2017 ки дар саросари кишвари Тоҷикистон аз эҳтиром ва боварӣ ба қишри ояндасози ҷомеа, яъне ҷавонон кор гирифта шуд, Фарангиз ҳам дар он аҳду овону давру даврон дошту дар дилаш орзуҳои андсола ки дар майдони номҷӯиву майдондории мусобиқаи муҳташаме бо мақому манзалати мисоли чемпионати Тоҷикистон унвони қаҳрамонӣ ба даст ораду нишони тиллоро занҷираи зебандаи гарданаш бинмояд. чун шабро шабу рӯзро рӯз нашумурда фурсатҳои бешро дар толори тамрин сар меоварду ба даргаҳи Парвардигор дасти дуо бармедошт, бахту иқболу насибаи рӯзиро худо ба комаш карду имдоду дуояшро қабул ки пирӯз омад. бо гузараи солҳо ту таҷриба гирифтӣ, тамрин кардӣ дар толори варзишӣ ва нозукиёро омӯхтӣ. Аллакай 4 сол пушти сар шуд. нахуст сабқатҳо ёки нахуст чемпионати ҷумҳурӣ ки ширкат кардӣ ва мақоми аввал ба даст овардӣ, то куҷо бароят хотирмон аст, то куҷо ёд дорӣ? Чемпионати ҷумҳурӣ дар назар дорам. дар чемпионати ҷумҳурӣ тамринҳо бо устод Аскар мегузаштанд ва ҷиддӣ талош мекардам. Ягона рақиби ман ки ман аз ӯ каме дар ҳарос будам, ин Линда мебошад. Вай аз Федератсияи Русия буд, вале дар Тоҷикистон зиндагӣ мекард, муқимӣ буд ва ман каме аз ӯ дар ҳарос будам. чунки ӯ пеш аз карате ба дигар намуди варзиш низ машғул буд. Тирандозӣ тӯли 4 сол ва тӯли 9 сол ӯ ба ҳамин риштаи варзиш машғул буд ва ӯ аллакай барои баромад дар толорҳои варзишӣ ва мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ таҷриба дошт, вале ман надоштам. Вале каме аз ӯ дар ҳарос будам, вале муваффақ ҳам шудам, чунки ба худ боварӣ доштам. Яъне ӯро ғолиб омадӣ? Мағлуб шуд, вале ғолиб омадам. ӯ сазовори ҷои дуюм гардида дар мусобиқаи чемпионати ҷумҳуриявӣ. ман соли 2017 дар чемпионати Тоҷикистон, яъне дар яке аз мусобиқаҳои Фарангиз иштирок намудам ва ӯ бошад яъне ҳарифонашро мағлуб набуд ва ман бошад аз ин ифтихор намудам ва аз дастам дигар чӣ меояд, ӯро сахт ба оғӯш гирифтаму яъне табрик намудам. ҳарифе ки ту аз ӯ ҳарос доштӣ, ӯро мағлуб кардӣ. Ин мушкил буд ё осон буд? бале хеле мушкил буд. Боз дар баробари ин пои ман зарба хӯрда буд. Ман аввалан умуман боварӣ надоштам ки дар ин мусобиқа ғолиб меоям. Баъдан ҳангоме ки маро устод Аскар назди худ хонд, гуфт ки мо ба ту боварӣ дорем, ту метавонӣ он ҳама ҳунару маҳорате ки дар толори варзишӣ нишон медодӣ, ана майдон аз зали расмарҳамат баромада он ҳама ҳунару маҳорати худро нишон де ва ин маро рӯҳбаланд сохт. Баъдан ӯро ғолиб омадам. соли 2017 хоҷазодаи Фарангиз мусобиқаи ҷумҳурӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар он ҷо зиёда аз 10 нафар дар вазн 55 килограмм иштирок карданд. дар он ҷо хоҷазодаи Фарангиз сазовори мақоми аввал гирифт. хеле ҳаракатҳои хуб истифода бурд ки масалан ба по зарбаи лоу кик ки удар шита хеле хуб баромад карда сазовори ҷои аввал гирифт. аҳлидини тоҳир ба сифати як қиблагоҳи мушфиқу ғамгусору дастгир пайваставу мудом дар ин ҷоддаву роҳи рафтаи ҷигарбандаш ва ҳам аз муваффақиятҳояш сарбуланду сарфарозу сарболост, балки сарбарсамост. ба вижа ба гоҳе ки Фарангиз дар чемпионати кишвар унвони қаҳрамонӣ ба даст овардан ёрист.
баъди он ки воқеан чандин мусобиқаҳои кушоди ҳам шаҳри Душанбе ва ҳам шаҳру ноҳияҳое ки чунин мусобиқаҳо доир мекарданд хуб мақомҳои баландро ба даст овард ва дар соли 2017 воқеан ки соли ҷавонон буд унвони чемпиони Тоҷикистон ба даст овард ва барои худаш ҳамин хел мақсад ҳадаф гузошт ки масалан баъди он ки унвони чемпиони Тоҷикистонро ба даст овард бояд ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ ширкат кунад. сар аз соле ки Фарангиз дар шаҳри Ваҳдат волидонашро ба қавле бо сюрпрайзаш қоил карду мафтуну ҳайратзада, дигар дар майдондориҳои минбаъдааш эшонро даъват намекард, чаро ки ё шояд шарм медошт аз ногаҳонӣ мағлубияташ ва ё шарм гулӯгираш мекард аз ҳузури волидонаш. ҳарчанд ки ӯ хабар ҳам намедод, вале ман бештар мусобиқаҳош мерафтам, чун раҳбарияти федератсия бо ман дар тамос буд ва баргузории ин ё он мусобиқаро барои ман итлоъ медод ва ман кӯшиш мекардам ки равам дар он мусобиқа. ягона мусобиқае ки падарам иштирок намуда буд, ин ҳамон мусобиқаи шаҳри Ваҳдат мебошад. Танҳо падарам, модарамро нагуфта будам ҳатто. ва то ҳол то ҳамин 4 соле ки сифарӣ шудааст, дар ягон мусобиқа ман онҳоро фарёд намекунам. Вақте ки ғолибиятро ба даст меорам, баъдан ба падарам хабар медиҳам. Намедонам аз чӣ сабаб бошад, ҳангоме ки онҳо ба толори варзишӣ ҳамон рӯзи мусобиқа дохил мешаванд, ман фикр мекунам ки дар назди онҳо шояд ман мағлуб шавам ва ин шармандагиро тоқат кардан наметавонам. Аз ҳамин лиҳоз ҳангоми мусобиқаҳо онҳоро фарёд намекунам. баъзиҳо бошанд бепадару модарашон наметавонанд. Инро медонам. Бисёр духтарони ҳамон толори варзишӣ ки бо ман тамрин менамоянд, онҳо чунинанд, вале ман баръакс умуман наметавонам. баъде ки масалан баромад мекард, тамом мешуд масалан мусобиқа, баъд ман наздаш меомадам ва мегуфтам ки хуб ман дар ин мусобиқа будам, иштирок кардам, тамошо кардам. ин чунин ҳолатҳо буданд. моҳи июни соли 2018 шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон мақоми мусобиқаи мазкур чемпионати Осиё. Ширкатдорони ин маъракаи муҳим ҳама каратечиёни пурмаҳорату тавонову таҷрибадори сабқатҳои мухталифи гетӣ буданд, аммо Фарангизи ба ҷиҳати иштирок навомӯхт дар ин арсаи қаҳрамонӣ бори нахуст буд ки дар хориҷи Тоҷикистон ҳунар озмуд. ҳарчанд аз ҳамтоёну ҳамовардонаш ҳамвазне надошт, вале ӯро фақат нангу номусу ном бо ҳарифони девсурату сангинвазн даромехт. дар зеботарин ангораҳошам фақат эҳсоси тарс дошту ҳаяҷону изтироб аз он ки мабодо маъюбаш накунанду дар ҳоли сархамӣ аз маърака ба дар нашавад. ҳарчанд сахти сахт дарафтод, аммо афтод, ба мақоми сеюм афтод. июн мусобиқаи Осиё дар шаҳри Астанаи ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид. то ҷои ман иттилоъ дорам аз 12 кишвари осиёӣ иштирок карданд. хуб дар даври ниҳоӣ ё финалӣ бошад ки масалан ҳамвазни он набуд. Сабабҳояшро намедонам, вале вақте ки гуфт ки дар вазни ман рақиб нест ва ман мумкин ки аз вазни худам бо рақибе ки вазни ӯ аз вазни ман зиёд аст мусобиқа, яъне ки ба мусобиқа бароем, хело дар ташвиш будам. хоҷазодаи Фарангиз дар онҷо дар вазни 60 кило иштирок кардам ва сазовори ҷои сеюм гашт. ва ман фикр мекунам ки барои нафаре ки бори аввал дар чемпионати масалан Осиё иштирок мекунад ва мақоми сеюмро ба даст меорад, ин натиҷаи хеле хуб аст. шабу рӯз фикр мекардам, чӣ гуна мегузаштам, ҳар як лаҳза соатро нигоҳ мекардам, ҳатто ба берун нигоҳ мекардам. рӯз ним рӯз шуд, бегоҳ шуд, мусобиқа чӣ шуда бошад. аввалин рақибаш аз ҷумҳурии Ӯзбекистон буд ки
вайро ба ҳисоби ипон маблуғ кард. то хабар расиду масалан хотирам ҷамъ шуд ки хеле дар ташвиш будам, вале ба ҳар ҳол шукр. дуюмиаш аз ҷумҳурии Қазоқистон буд ки дар он ҷо камака хатогӣ аз тарафи хоҷазодаи Фарангиз буд ки мағлуб гардид. ва шояд бо сабаби набудани ҳарифони дар вазни ту мақоми сеюм ба даст овардӣ. яъне ки қисса чӣ гуна аст? Чӣ гуна рӯйхат ёфтӣ? дар куҷо баргузор шуд ва чӣ гуна гузашт? чӣ хотираҳо ҳастанд? ҳангоме ки дар соли ҷавонон сазовори унвони номи чемпиони Тоҷикистон шудам, ин беҳтарин дастовард бароям буд. ва вақте ки баъд аз мусобиқа устоди калони ҳамон Кароматов Фикмат раиси федератсия маро ба наздаш хонд ва ин мусобиқаро пайсар намудӣ, туро мусобиқаҳои ҷиддӣ дар пеш аст гуфт ва берун аз кишвар. бале ман боварӣ надоштам ки ба ягон мусобиқаи байналмилалӣ ва ё мусобиқаи байни шаҳрӣ набаромада зуд ба мусобиқаи Осиё мебароям. аз ин боварӣ надоштам. барои ба мусобиқаи Осиё баромадан таҷрибаи комил дар кор аст, то ки дар дигар давлатҳо як ва ё ду бор ҳам бошад баромад карда бошӣ. вале ман як бора ба мусобиқаи Осиё баромадам ва ҳангоме ки рафтам, албатта боз аз ватан дур тарсу ҳарос ҳам ҳаст, бори аввал ҳам ҳаст. зиёд дар тарс будам ва як духтарак рақиби ман, номашро фаромӯш кардам, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон буд. бо ӯ дар вазни ман буд, бо ӯ рақобат намудам. баъдан дар давраи финалӣ ҳангоме ки бо варзишгар духтари қазоқ баромад намудам, ӯ дар вазни 60 килограмм буд ва аз ҳамин лиҳоз ман мағлуб шудам, чунки вазни ӯ аз ман зиёдтар буд ва ман бо ӯ истодагарӣ карда натавонистам. аз сабаби оне ки унҷо ҳарифона дар вазни ту набуданд? Набудам, бале. ва мураббӣ ҳам маҷбур кард ки барои нангу номус бо ҳамин меҷангӣ? намебароям, гуфтам ӯ вазнаш аз ман зиёдтар аст, ман ҳам тарс аст, ҳам шояд зарба гирам. намебароям, гуфтам ту ин қадар роҳро омадӣ, кӯшиш кардӣ, ҳамаи кӯшиш шояд беҳуда меравад. ва дар ин мусобиқаам вазни Фарангиз 55 кило буд. ӯ бояд дар вазни 55 кило ширкат меварзид. аз сабаби намедонам бо кадом сабабҳо шояд кам будан дар ин вазн духтарон ва ӯро гирифтан дар вазни 60 килограмм мондан ва ӯ дар вазни 60 килограмм ширкат варзид. не вайро бинед, вай калон аст аз ман, ҳам вазнаш зиёд. баъдан суханҳои ҳамон таъсир намуд, таъсир кард. баъд баромадам, дар аввал хуб рақобат намудам, вале поям ки зарба дошт, дигар натавонистам ва аз ҳамин лиҳоз мағлуб шудам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. хуб, дар бори аввал ва чемпионати Осиё ки берун аз кишвар аст, ман гумон мекунам ки ҷои сеюмам ин мақоми ифтихорӣ аст барои як ҷавон духтар ки ҳанӯз ба синни 17 сола расид. ба ҳар сурат модарро фарзанд ҳаст ҳамеша лахти ҷигар. чаро дар он сурат ки нигарон набошад то ҷигарбандашро канораш бидуни осеб набинад. модари Фарангиз Бону Мунаввара низ муҳим намешуморид мақоми чандуми духтарашро ҳиҷу ҳаргиз. фақат мехост зуду сиҳату саломат Фарангизаш баргардад ба манзилу бу модараш ва ҳам аз нишони биринҷии ҷигарбандаш шод шуду шукргузор буду бас. ва чун дар чемпионати осиёӣ вақте ки ӯ дастболо гардид ва бовар кунед аз ин зиёд дигар хурсандиам ҳадду канор надошт, вале барои ман муҳим як чиз буд. на ҷои ифтихориро гирифтан, на масалан сазовори ягон медал шудан. барои ман муҳим ҳамин чиз буд ки як духтари тоҷик тавонист дар як мусобиқаи байналхалқӣ аз номи Тоҷикистон ширкат варзад ва Тоҷикистони азизи моро муаррифӣ кунад. барои ман ҳамин кифоя буд ки фарзанди ман дар қатори дигар варзишгар духтарон тавонист ки ақаллан боре ҳам бошад Тоҷикистонро муаррифӣ кунад. ва барои ман муҳим ана ҳамин чиз буд.
ҳангоме ки ман бегоҳ ба тамрин меравам, вақте ки дер мекунам, модарам хавотир мешавад, ҷанҷол ҳам мекунанд. Бисёри вақт дер кардиам, он чӣ дар кор аст. Фикр мекардам ки модарам нишон надиҳад ба ман, вале дар дил аз ҳамин соҳаи интихобнамудаи ман норозӣ мебошанд. Дар аввал чунин фикр мекардам. Вақте ки аз мусобиқаи Осиё баргаштам, одам вақте ки ҷой мегирад, онро ҳис намудан лозим аст. Ҳар як нафар инро ҳис карда наметавонад. вақте ки парчам боло мегардад, вақте ки суруди миллӣ садо медиҳад, ин як хурсандӣ аст. аммо вақте ки ба ватани худ бармегардӣ, туро дар фурудгоҳ пешвоз мегиранд, ин умуман дигар ҳиссиёти дигар аст. дар ана ҳамин лаҳза аниқтараш ҳис мекунӣ ки ту варзишгар ҳастӣ, ту сазовори ифтихор гаштӣ. ва ҳангоме ки аз фурудгоҳ берун омадем, модарам бо дастагул назди ман омад, чашмонаш пур аз ашки шодӣ буд. ман ҳамон лаҳза инро ҳис намудам ки не, онҳо зид намуданд, фақат барои деқ намуданам хавотир мешуданд. бале, ҷигаргӯша аст Арслан, ту барои падару модар як ҷигаргӯшае ҳасти ки ҳар куҷое ки меравӣ аз дунболи ту ифтихор мекунанд ва ҳам нигарон ҳастанд ки ба чӣ кору бор қодир ҳастӣ ва чӣ кор мекунӣ. бале, ва ҳамон лаҳза инсон ҳис мекунад ки кору бораш беҳуда набудааст, заҳматаш барабас нарафтааст. заҳматҳо беҳуда нест. бале, ва мо ҳам ҳамин гуна умед дорем, орзу мекунем ва тамонаи онро мекунем ки бигзор Фарангиз Хоҷазода исмаш дар ҳама чемпионатҳои ҷаҳон садо бидиҳад, аз шарафу ифтихори ӯ як миллате дар гӯши ӯ, як миллате бо овои баланд садо кунад ки офарин ба Фарангиз Хоҷазода, мисли Беҳрӯз Хоҷазода. албатта инҳо бародару хоҳар нестанд ва ҳама чунин мегӯянд. ва мо умед мекунем ки Фарангиз Хоҷазода дар оянда нангбардори ҳамин миллату ҳамин давлат мешавад. ва бо ҳамин гуфтаҳо расидем ба фарҷоми барномаи навбатии ифтихор ва аз он ифтихор мекунем ки ҳамин гуна ҷавондухтарон дар кишвари мо зиёд ҳастанд ва аниқ ки дар оянда шарафу номуси миллати моро дар арсаҳои байналмилалӣ боло мебардоранд. то барномаҳои дигар шод бошед ва худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр.